Rwanda ni igihugu gito ku ikarita ariko gifite abantu bake bafite imitungo ifite agaciro ka za miliyoni z'amadolari. Icyo ngiye kugufasha, turarebera hamwe inkomoko y'umutungo wabo, icyabafashije kuwugeraho, yewe n'ibyo bakora amagenga ya, dore ko bamwe bayakuye mu bucuruzi, abandi mu nganda, abandi mu bwubatsi, abandi mu buhinzi, naho abandi mu buyobozi n'ishoramari rinini. Muri iyi video turareba top 10 y'abantu bakize mu Rwanda, amafaranga bagereranwaho, imitungo bafite izwi, icyo bakora n'icyo bakoze cyabakuye hasi kikabageza aho bari kuri uyu munsi. Reba kugeza ku munota wa nyuma, kuko nimero ya mbere iragutungura cyane, kuko abenshi ntabwo tubazi, nta nubwo wamwibwira. Ndagusuhuje, nitwa Bruno Rwanda rw'ejo. Ku mwanya wa 10 turasanga witwa Rufedi Nkubiri, yibera mu bijyanye na agriculture business. Uwo ni wo mwuga we. Afite ubutunzi bwarenga miliyoni 35 y'amadolari y'Amerika, ndetse kimwe mu byamukijije ni ifumbire n'ibikoresho by'ubuhinzi. Isomo wakura muri uyu mugabo ni uko ubuhinzi ni zahabu y'u Rwanda, ariko abantu benshi ntabwo babizi, bajya babifata nk'umwuga uciriritse cyangwa umwuga utakiza umuntu. Mwanya wa 9 turasanga uwitwa Joseph Mugisha, afite icyitwa Fair Construction. Urabyumva neza, umwuga we n'ubwubatsi. Ubutunzi bwe bubarirwa arenga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukije rero ni ukubaka imihanda n'inyubako ndende, ndetse namwe mu makontra yagiye abona ya leta muri ibi bikorwa bijyanye n'ubwubatsi. Ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Jacques Rusirare. Uyu nguyu umwuga we ni manufacturing. Ubutunzi bwe bubarirwa mu arenga miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukije ni uruganda rwa Amekikoro rukora amarangi n'ibikoresho byo kubaka. Isomo kuri uyu mugabo, inganda zo mu gihugu ziracyafite amahirwe menshi. Ku muntu wese watinyutse, ku muntu wese ufite ubushake, ariko nanone ku muntu wese ufite igishoro, akaba afite n'umushinga muzima, afite gukora uruganda kandi afite kugera kure hashoboka. Ku mwanya wa 7 turasanga witwa Colonel Tade Louis Dodo Twahirwa. Umwuga we ni transport na security. Ubutunzi bwe bubarirwa arenga miliyoni 60 y'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukijije ni transport companies, security services ndetse na real estate. Isomo rero, discipline ya gisirikare ikoreshwa neza mu bucuruzi ukaba wagera kure. Hagati aho kandi nakwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru nk'izi ngizi zicukumbe utasanga ahandi. Like na comment, uduhe igitekerezo, icyifuzo cyangwa icyumwanditse, duhita tubikora ako kanya, kireka icyo udashaka. Hano ni iwabo w'amakuru. Ku mwanya wa 7 rero turasanga uwitwa Karera Dennis. Afite umutungo warenga miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Akaba azwi nk'umushoramari w'umunyarwanda mu bijyanye na real estate by'ubwubatsi ndetse n'amahoteli n'amacumbi hospitality. Akaba anagira uruhare mu mishinga ikomeye i Kigali irimo Park View Cats, Apart Hotel, ibikorwa bitandukanye by'ubwubatsi n'ubucuruzwi. Azwi kandi mu buyobozi bw'imiryango y'abacuruzi n'abashoramari mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba. Umwanya wa 5 turasanga witwa Egide Gatera. Umwuga we tea oil and baking. Ubutunzi bwe bubarirwa mu arenga miliyoni 80 y'amadolari y'Amerika. Urumva ko ibyamukijije ni inganda z'icyayi, imigabane muri SP, amabanki, ndetse icyamugize ukomeye cyane kudashingira ku kintu kimwe. Ku mwanya wa 4 turasanga witwa Hatari Sekoko. Umwuga we ni real estate na hospitality. Abarirwa arenga miliyoni 90 y'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukijije rero, kubaka amahoteli n'inyubako z'ubucuruzi, imishinga ikomeye i Kigali, imitungo, amahoteli akomeye, inyubako zo mu mujyi, city buildings, land prime location. Isomo rero ni uko ubutaka n'inyubako ntibipfa gutakaza agaciro uko byagenda kose, nyuma y'igihe runaka ubona umusaruro. Ku mwanya wa 3 turasanga uwitwa Regis Rugemanshura. Umwuga we ni telecom and finance. Ubutunzi bwe bugera arenga miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukijije ni co-founder wa Tigo Rwanda, imyanya ikomeye muri banke of Kigali na RSSB, imitungo izwi, imigabane mu mabanki, investment mu itumanaho, inyubako n'ishoramari mu mujyi wa Kigali. Kimwe mu byamukijije kwinjira kare mu itumanaho, telecom boom, ndetse no kutishingira ku kintu kimwe. Ku mwanya wa 2 rero turasanga Le Tribert Rujugiro Ayabatwa nyakwigendera. Uyu yari umucuruzi wigenga ukomeye cyane. Impamvu twamuzanye kuri urutonde ni uko burya uko byagenda kose, niba butakiri mu buzima, ibyawe naho bijya. Yari umucuruzi wigenga nk'uko nabikubwiye. Ubutunzi bwe bugereranywa arenga miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukijije rero, Rujugiro niwe washinze Pan Africa Tobacco Group, ikora mu bihugu birenga 10 muri Afurika. Imitungo izwi rero ni inganda z'itabi muri Afurika, ubutaka n'imirima minini, inzu n'inyubako mu Rwanda no hanze. Icyamukuye hasi
ni ugutangira buhoro buhoro mu bucuruzi. Isomo: ubucuruzi bwigenga bushobora kukugeza kure kurusha uko wabyibwira. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, ngiye kukugezaho bonus track. Bonus track ni bamwe mu bantu batari muri top 10 ariko nabo ari abantu bafite umutungo ukomeye cyane kandi bakaba bazwi muri iki gihugu. Muri bonus track yacu rero turahera ku yitwa Yusuf Karinganire. Afite kandi anayobora Yusa Company Limited. Iyi company mu mwaka wa 2024 yaguze inzu nini ya Kigali Heights. N'ubusanzwe umwuga we n'ubucuruzi bw'inyubako, ubwubatsi, ariko kandi afite n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bimwemerera kujya kuri urutonde. Ubutunzi bwe bubarirwa arenga miliyoni 32 z'amadolari y'Amerika, bukamushyira nawe mu bantu bafite agatubutse muri iki gihugu. Isomo rero ni ugukora cyane no kumenya aho ushora. Hari undi kandi bamwita Sena Gerard, ngira ngo abantu benshi baramuzi. Umwuga we ni food processing n'ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ubutunzi bwe bubarirwa arenga hagati ya miliyoni 10 na 15 z'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukijije rero ni ubuhinzi, ubworozi ndetse no kumenya kubyaza umusaruro ibikomoka ku buhinzi. Ngira ngo ibikorwa bye byinshi murabizi. Urumva rero guhanga no gutunganya ibiribwa, ibitekerezo bito bishobora kuba brand mpuzamahanga bikaba byakugeza ahantu utashobora kwigeza. Abashoramari bakuri hafi rero, abafite real estate, mining, hotels, import and export, benshi muri bo ntibatangazwa cyane ariko bafite miliyoni z'amafaranga mu mitungo. Reka ngugerere ku mwanya wa mbere rero. Mwanya wa mbere, uyu mugabo yitwa Ashish G Takari. Umaze kubyumva ko atari umunyarwanda, ariko impamvu twamuzanye kuri urutonde, afite ibikorwa byinshi mu Rwanda no muri East Africa ku bijyanye n'umutungo. Akaba afite umutungo uhambaye cyane. Akaba ari umuhinde wavukiye mu Bwongereza, ariko akaba ari umwe mu bantu bishitiyemo kwishorera muri Afrika y'Uburasirazuba. Anikundira u Rwanda rwacu, dore ko ari kimwe mu bihugu ushaka gushora imari waza ukagerageza, ibintu byaho biragenda. Ashish G Takari ngira ngo muramuzi cyane. Umwuga we ni tekinoloji, murabyumva. Afite ubutunzi bw'arenga miliyoni 360 z'amadolari y'Amerika. Kimwe mu byamukijije rero ni Mara Group na Mara Phones, ngira ngo murabizi, made in Rwanda zabyo, ndetse n'izindi mari za tekinoloji agiye afite ahantu hagiye hatandukanye. Ngira ngo muri urutonde ubashije kurwumva. Nindi gutunguye uratekereza rindi ubuzemo. Abenshi muri abantu batangiye buhoro buhoro, babonye amahirwe kare bayakoresha, bashoye mu byari bikenewe mu gihugu. Ubutunzi ntibwubakwa n'amafaranga gusa, bwubakwa n'icyerekezo, kwihangana no gufata ibyemezo bikomeye. Hagati aho ariko, imibare ivugwa muri iyi video ni estimation, nta makuru yatangajwe n'abo twavuze muri iyi video. Iyi video igamije gutanga amakuru rusange dukesha imbuga za internet zigiye zitandukanye, n'ubusesenguzi bushingiye ku mitungo ivuga ko aba bose bafite, kuko imitungo igenda ihinduka bitewe n'isoko ry'imari. Muri make ni estimation yakozwe n'ibinyamakuru mpuzamahanga bigiye bitandukanye. Hari andi makuru ushaka ko tugushakira, bitubwire muri comment, ariko kandi nanone ukore subscribe kugira ngo ujye umenya igihe yakugereyeho, maze niba wabikunze uduhe like biryohe kurushaho. Ciao ciao.